Royal Enfield gi ino motorcycle lama Sunday da launch store ko date 7 da launch store quite gi affordable loiba adu quite gi newest motorcycle ni ko Royal Enfield gi sidala Royal Enfield Hunter 350 sigi se loina review tok jarake specifications loina bhajarake adu ka magi price loina details bhajarake ai gi ming Johny Sarungbam adu ka ai gi channel da mayabu welcome Royal Enfield ki sigi Hunter se Royal Enfield ki magi bike sing da quite ino no motorcycle ne ko J platform da saba sigi Hunter se ko sigi se J platform se han mamang li su ubigraba Meteor 350 ne Scram 411 da duga si sina mo ino no motorcycle ni sigi motorcycle se quite gi design element ke loina different hoy hai tare ko quite first da ai yengan jarake sigi wheelbase ki se ko wheelbase se Royal Enfield ki atopa motorcycle sing da gi si na 20 mm reduce to ebo ko size ko adana overall look si yang pamatam da gari se tension u ne ko tension li se kai no aka na si ki se ko gi roadster gi design ne roadster gi design ne aduna nga sa gi tire gi profile loina khena kani adagi magi si gi ko gi riding triangle hai tare ko si gi riding triangle se kamai to gi da ai ajik test drive to lak cha ne bo si purak pamatam da si gi foot pack che kitang maning jatha bai tare maning jatha bani nga sa gi koina thorok pamatam da kitang keno ai kitang tonga yenge bo ko si gi se smaina play matam da kitang maning da jatha bai tare ko aduna kitang sporty stance oi bo ko si gi se thau matam da city ride ki di yam nuai ga da bike ni occasional ko gi weekend ride to yam nuai ga ni fuel tank se 13 liter ni 13 liter se dum mato paga dum manare adu ko magi ste da kitang sculpture kitang oi ko se ko sigi se ko gi keno hapa ya se da ko gi grip hapa ya ko grip hapa ya du nga sa gi stickering no no ma'am lakshal ko du gi kitang kum rani adu ka seat si chu yamna ko gi single seat ai tare smana lai ko single seat se lai adu ka comfortable oi sina adu ka sigi single seat lai se Royal Enfield gi da anobo design ni ko next atopa mo hajar ke tire profile je 17 inch gaktani Seat ki ko Seat ki 17 inch gaktani adu ko mamangi profile sina 110 hoiba maning gi sina 114 ne bo lai se tire se chawi adu bu nga gi manawa ga maning gi alloy wheel gi size se 17 gakta oi rokani na nga gi city ride ki da akoi gi totally new segment of riders ne target tor se adu no bo hunter rise sina ne hunting tor ko ne bo ko nga gi anobo riders me am sing sida adu ga nga gi engine gi specifications to mug lak chage bo ko engine gi specification se chamane atopa 350 gi mokho gi atopa bike me am sing du ka 350 gi bikes ta ko gi Meteor 350 lai classic 350 lai ko adu ga nga gi engine gi spec sing sida ina jara ko doi se magi power se 20.2 bhp ne adu ga na 27 newton meter ne ko lai se adu sigi se power figure da loina chamane adu nga gi weight ni ko na matam da si na almost 10 kg lighter oi re ko 10 kg light oi rakpani na nga gi pickup ta helakani agility de helakani maneuverability to matam sina loina ba helakani ko aduna sidi ai ti thobo yam tina nungai ba tare next time mugla ka doi se nga gi ground clearance ko ground clearance sigi ground clearance 150.5 mm ni sigi se ko aduna yam kana wang udi oide city ride ki the best of sara ko ni ko aduna off road kum budi dum yani dum mile off road yani du yam kana off road ki su yaro ko sigi bike se dual channel ABS ni variant ani la ko gi Royal Enfield gi sigi Hunter se ko Hunter 350 variant ani la ani sida amana retro ibam la metro ibam la ko aina ga si pujare se metro gi top class ni sa gi the main difference ta kai la ka da ge da metro da na mo ga sa gi alloy wheels la ka ne ko aduga retro da na spoke wheel la ka ni aduga tire se tubeless la ka ni sigi na ko retro da na mo tube tire la ka ni aduga atopa difference major difference hum da ko sigi na dual channel ABS la ka ni retro da mo sa gi single channel ABS la ka ni adu ka ni atai de ke su kena de ko color scheme je nipan lak bane ko adu sigi na color atopa mani aduga instrument cluster se sigi se akoi gi single akoi gi analog digital cluster sigi se akoi gi metro akoi gi meteor jo hape aduga duka nga sagi navigation se koi standard oi lakte accessories one lakta doi ni accessories se koi na rupees 5000 rupees hapa ka na koi sigi accessories one lakani ko halogen headlight ni silai se
ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯂꯣꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ LED ꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯁꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯤꯔꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯕꯥꯔ ꯃꯤꯔꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯕꯥꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯆꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯕꯇꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯤꯌꯣꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯗ ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯝ ꯂꯣ ꯕꯤꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯔꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USB ꯄꯣꯔꯠ ꯆꯥꯔꯖꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯕꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯗ꯭राꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯞꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯠꯁꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯂꯣꯡ ꯗ꯭राꯏꯚ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯇꯤ ꯔꯥꯏꯗ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯇꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯔꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜꯅꯦꯀꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯃꯨꯛ ꯑꯦꯇꯥꯆꯃꯦꯟ ꯀꯩꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁꯁꯤꯁꯨ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒ ꯁꯨꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯎꯟꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯛ ꯗꯛ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯋꯤꯜꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯀꯣ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯠꯀꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯜ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ LED ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯍꯦꯂꯣꯖꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯥꯔꯤꯒꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯞꯇꯦ ꯄꯤꯛꯇꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯦꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯦ 5'10" ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 800 mm ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯈꯣꯡꯁꯦꯀꯣ 5'5" ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ 5'8" ꯐꯥꯎꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯧꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 5'10" to 6" ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯇꯛ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ 하이ꯖꯧ 하ꯔꯒꯗꯤ 5'5" 5'8" ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ 800 mm ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 36 km/L ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ 36 km/L ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯐꯤꯒꯔꯃꯛꯇꯤ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ 31 32 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 115 km/h ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯌꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭राꯏꯚꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 20.2 bhp ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 100ꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 115 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯦꯄꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ 120 ꯗꯩꯅ 130 ꯐꯥꯎꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯐꯤꯜꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯂꯩꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯣꯌꯦꯜ एनफील्ड बाइक लेबीनिंग लेरगदी सिगी हाना ट्राई तौबियो कईनो सिगी स्लाइड वेट ओय खितंग पिकटक तौइको अदुना सिटी राइड याम नुंगाइगदो बाइक ने हैंडल तौबदो यामना कंट्रोल याम नुंगाइगनी अदुना सिगी बाइक से हाना ट्राई तौबियो को हानबा सेगमेंट की राइडर्स ओइना लेरगदी अदुगा प्राइस पॉइंट दो हाइजरक मतम सिगिसना ख्वाइदगी अफोर्डेबल ओइबा केनोनेबगा बाइक ने सिगिसे ngасagi retro bike se 1.49 lakhs tagi ex showroom price tagi hodoine bako ado on road price tadi ka around 20000 mo hapsa laga 1.7 1.8 mai lakh ne bako aduga ngasagi si keno sina metro bike sina 1.68 lakh tagi starting ne bako ex showroom price ado si su dum ai khan bada 2 lakh kisu yoro ko do mande aduna khwaidagi affordable Royal Enfield ne bako aduna mayam sigi bike se test drive to winning ba adagi yengbining ba leragadi Sanamahi Motors lakpiro aduga loinabak khangbi yarni ko details loan ki facility fazana laigani aduga EMI facility dum lo tawraga down payment ka thibiraga dum yagane bako aduna loisinjaraga gi video se swaida mayam sigi Royal Enfield se thank you to
Sanamahi Motors makoina sigi bike se engoda pibira koida mokta test drive aduga review da mokta adu losinjarage matung nasin mayam hapchara kige adunga sigi onadi bye bye